ئەمێ بێ پرسێ گرنگە بۆ خەڵکی هەرێما کوردستانی زیاتر گوتوبێژ بکەن لەگەڵ ڕێزدار دکتۆر ئەحمەد سەفار بریاردەرێ لژنەیە دارایی لە خولا چواریا پەرلەمانتووە عێراقی بە سپاس بەژ دووکێ لەگەلمەیە دکتۆر دەم باش سپاس بۆ ئامادەبوونەوە مە بەحسی هەند هەژماران کرد هەند مەترسیژی هەنە گەلک نونەرێن کوردان هەم لە ناو عێراقی هەم ji کوردستانی بخواژی بەحساوەیەکێ دەکەن ئەنکو داخوازێ وێ دەکەن سەرژمێری بێتە پاشخستن تو چاوا دەبینی دەستپێک بلاوێ بزانم تو وەک ji nêzik بە ئاگاهداری ڕەوشێ و دەبینی سەرژمێری وەختێکی دایە نەها دروستە بێتەکردن بله کاوار ئەودەمێتە و بینەرێت کوردستان 24 باش و شاد بێت حقیقت دەستپێکێ ئەس بێژمەتە ئەو پرۆسێسە یا سەرژمێریە گشتی پرۆسێسە gelek giringiyaxu heye hemî welatê cîhanê her çend saleka hindek 5 sala hindek 10 sala efê serjimêriyariyê dikin yani li Iraqê her 10 sala ye bes serjimêriya dirist hatî kirinê li Iraqê bes ya sala 1977 bî ku ew بdiristî hate kirinê seranserî Iraqê hemî ji mara mirova regezê wan temenê wan piştî hingê ya 87 dirist nebî çunku Iraqet şerekê da bî gel Îranê wî demî ya 97 jî ew jî dirist nebî çunku Kurdistan nehate hesabkirinê serjimêriya nehate kirinê ji ber hindê dîtnamin ev serjimêriya nûke jî her encamê dirist yê heqîqiyê deqîq nabin ji ber hindê ku nakokiyê siyasiyê heyn erdekê hey heta nûke diyar nîne ka ew aîdî herêma Kurdistanê yan gel Iraqê ji ber hindê ez jî gel hindê me ku lazim hewl hatbane dan ku ev serjimêriyariye hatba tecîlkirinê heta ev wez'a ittifaqi ser hatba kirinê çunke serjimêriyarî ev de diyar kir ka carê tewzî'a mirova tewzî'a sukanî ser Iraqê wekî min gotî ededê mirova temenê wan regezê wan serbî esasî ev hikûmet dê tewzî'a mewarida êkiş mewarida ku te behs kir buca giştiye ev dihê li beşe buca giştiya herêmê gelek kêmtir bibe çunku meselet ev deverêt ku veqetiya herêmê em bêjîn wekî Kerkîkê bigire ev sehelneyna wa Mîsel Şingarê ev deverê dî hemî ev nayene hesabkirinê heqîqet ji bilî ew navçeyên ku nayene hesabkirin jî doktor ji bilî wan navçeyên ku nayene hesabkirin gel çar parêzgehên dinên herêma Kurdistanê hesab bikeyn di rewşeka wiha da ku tu jî gel wê çendê ku serjimêrî di vê demê da nehête kirin di rewşeka wiha da nehête kirin diyartirîn metirsiyên darayî û aborî ku çê bibin li ser herêma Kurdistanê çi ne bi sedema serjimêriyê yani mezintirîn metirsî ew e mesela girêdayê beşebûca herêmê ve çunku ev beşebûciye tête dabeşkirin ser esasê nisba sukanî kethafa sukanî ev te behs kirî raporta xwe da destxweşiyê te dikim te têr û tesel diyar kir ev rêjêt hatin destnîşarkirîn ka war ev yêt qesrî bîn yêt siyasî bîn neyêt heqîqî bîn çunku ne ser esasekî em bêjin ihsaî yan ser hesabatekî dirist hatiye kirin ji ber hindê nûke ev rêja derkevit ne rêja rasteqîne ye ne rêja dirist e ewa tebîrêş evê parçe erdît ket û ew ji mara mirova evet ku daxilî hidûdê herêma Kurdistanê berhindê yani bu ev çend sale jî bu melumatê cenabê te ev 5-6 بودجه چون her بودجه جی پارeke تخصیص dikin bu تعداد سکانی بره نایت انجام دان و کسی زاد نصیره bir pare jî çilêtêt berê vê carê ez nizanim bû çi yani
الحاح اللي هاتا كرني ودفين انجام بدن بلي اس تاكيد كم هرشند كو افسر جمهوريه جرينجيا خويا هي بو عراق هميه بو مساله سياسات تقشي بو مساله بلان دانانا ابوري بو مساله دابش کرنا خدمت گزاریه بو مثلا ام بیجیم وکولینت زانسی بو تنمیا مستدام بله اوه ضراره کی مازن گهینته هریما کردستانه چونکو چو حتی 10 سال دی بشه بو جاهره مل سر اساسی اوه رجا مروفا دی تدستی شان کرنی دکتور الرجاء كدهات دستني شكند چند سالن شويده دبوجه ده سالی 12.67 پشتی چند کم کرنان سر دو سه سالان سر به هات جگیر کردن دبوجه سه سالی داجی بدیتنا تا مترسی آوندا مازنه آوندا هجمارا نشتاجیان لهرما کردستان بکم وره هجمارتن کو اف رجاء جی کم تر ببه سالی 12 جی وره خوارتر بله بديت نامن چنكو هذا حسابات معدل نمو توقعات دي كمتر دي دركبه چنكو جمارا ام بيجين زياده سكاني نسبه نمو سكاني العراقي بين سيونيف حتى 4% خاصه محافظات ام بيجين الجنوبي انه كتوقعت كن يعني وكو بيجبيني عراق احتمالا بين 45 حتى 46 مليون آبد اگر سربي اساسي نوكا اف حدودين نوكا دست نشان كرين بو هرم بيت حساب كرين استوقعت كمتر 11 صدى جيبت هرچند اف رجا من بحث كري 12.67 افا نيا علمي بي نيا زانسي بي چه اساسي خو يا علمي نبو افا ام بيجين رجاكي سياسي هاتا انجام دان بو هنده دا بشه بو جهره می کم کن وی وقتی عمل ویره بین من مناقشه کر ما قلت اگر حتی اعتماد سر اوه مسحا کو وزارتا پلاندانانا عراق جی کری لازم 13.9 بد بس اوانا کو ام بیجین هر ماند سروی رجه و توقعت کم اگر اف احصاء بیت انجام دان دی اف رجه کم تر بد اگر هاتا انجام دان سرجمری دکتر و اف کرنا پیور بو دست نشان کرنا بودجه هرما کردستان یک جوان خالان بو دوید آلین کردستانی نونرین کرد لپارلمانتوی عراق چی بکن باشه؟ ما بس آن بو بودجه 2025 بریا که خوشتین يعني الا اگر 26 ببوره نه یا 25 یا 25 اد بيجم حتى انه هيش جدول نقاشينا برلماني واف بوجا يعني 2023 24 25 اصلا يعني تشي رين ماو تشي بنا ماو قواعد بوجا قشي تدانا بين يعني نينة ادبيات الدارائية قشي دا كو بوجا بو 3 سالة بتدانت وقتي دا قانون ادارة مالي ما دارشت في وقتی دا ما قلت پلانه کی مالی ممکنه بتدان بو 3 ساله بله او پلانه دیتا تجزیه کرن دیتا دابش کرنه بو ام بيجني خطة أداء يا صالانة أو جيب ريا بو جاقشي فأب تفسيره هذا كرني بو هندي دا حكمت خو فشارة برلماني يا صالانة خلاص كت وهر جيرو بكاور حتى انو جداولت 25 يعني 2024 ديار نينن أبا هيفا دهش خلاص بي حتى انو اناكوكي هينا بينا برلماني وحكومتك اب جداوله جهورين تدهاتي نكرني يانا فام بحثي بوجا 26 يمكن اوي ده علاقت باوي سر جمهورياريه بهبت بله اوه ده بو 10 سال دي اگر اف سر جمهورياريه هاتا كرني اوه ده بتا بنما قاعده بو 10 سال دي حتى كا سر جمهورية قشتيا يا بيت اكرني او جي نكم ترج 10 ساله او جاگر هاتا انجام سياسيه عراق من وضع دارائي واقتصادي بله فابا از بيجي مطرسيه كما ظن ابو هرما كردستاني وابا چاره سرياوي اد بيجم الا برئيس سياسي بت يعني نا برادرت ما اندام برلمان البغداشين تشتكي بكين او دا سلاطنين او
کنترل جنین سر بی وضعی ابا الا چاره سریه کی سیاسی بو بیت دان کو ابا بیت گیرو کرنه بو هنده کو ماده 140 بیت حسم کرنه و اف حدودت هرما کردستان بیت دست نشان کرنه و حرکات سکانی استقرار بد کاور تشک مهمه هی او جی گریدای مثلا تعداده و تعداد الدمكي دست نشان كري تيتا انجام دان يعني دويت بروجه كي خلاص بد او روجه عادة منع التجول شد بدا حركات سكاني چينا بن بظانن هر هريمك هر عردك چند مروف لهنا عدد مروفا رقزيوان فئات عمري وابا برهندي حركات سكاني هاتنو چون ناچه بتتوي روجه دا چه بدا بظانن هر منطقه كي كاجاري چند مروف لهنا او بيانات جدر كفن شكو اف تعداده بيانات جلق مهم در اخد كو بلاندانان عراقي وسياسات جشتيت عراقي دي سروي اساسي اينا انجام دان بو 10 سالت بي باشا دكتور جلق سباس دكتور احمد صفار برياردري لجنه اداري لخولات شوارع برلمانتي عراقي جدهوك اللي قال مابون ماندونا بن